znači pravoslavna manastira, a nijedan katolički, pa gledaj da se nešto učini. I Franjevački red je bio uglavnom taj koji je gledao da se nešto učini i učinio je mnogo zla. Toliko mnogo zla da se nisu ustručavali ni da ubijaju katoličke sveštenike, benediktince koji nisu pripadali tom Franjevačkom redu. Ali da se vratim na ovo naše ispitivanje, na to naše istraživanje i iskopavanje tih grobnica. Znate, ja kad sam držao te razbijene lobanje male dece i odojčadi u svojim rukama, ja sam se zarekao da ću da govorim u njihovo ime. Zato što sam javno govorio, zato sam morao da napustim zemlju. I dan danas ne živim u zemlji više. Ja sam 65. godine, znači 7-8 mjeseci posle tog istraživanja Jasenovca, morao da napustim zemlju i više se nisam vratio. Međutim, ja sam ovdje prisutan i ja o tome govorim, a govorio sam celo to vreme i držao sam predavanja i u Beogradu i na mnogim mestima u svetu o tim jasenovačkim žrtvama. Sa hrvatske strane, tamo gde je grad Jasenovac, tamo su ljudi dovođeni u logor, mučeni i ubijani, bacani u grotlo, usijane peći ciglane. Neki su čak bili ubijani i mecima. Međutim, sa bosanske strane reke Save, tamo gde je Gradina, ta strašna Gradina, gde ima sigurno preko 400.000 Srba sahranjenih, tu su ljudi dovođeni direktno iz sela, iz mesta, onako kako su ih zatekli i uhvatili, tako su ih dovodili u ogromnim kolonama do ivica jama i ubijali. Nisu stigli čak ni da ih opljačkaju. Sa hrvatske strane oni su ih pljačkali, oni su im čak i vadili i zube ako su bili zlatni i svašta su radili. Međutim, sa bosanske strane oni nisu imali vremena i mi smo među tim ostacima skeleta nalazili i po neki sakriveni zlatnik koji je neko zašio u odeću, nalazili smo cucle, noše, flašice za mleko, šerpice, sve ono što su imali sa sobom ti nesretni ljudi, cele porodice su satrvene. A mogu vam reći da posle Drugog svjetskog rata genocid je nastavljen na taj način što su pokupljene matične knjige rođenih i umrlih i tako dalje i predate narodnim odborima i uglavnom uništavane. Tako da mi za pojedina mesta u Bosni sada znamo da su postojala samo na osnovu austro-ugarskih karata. Jer ne samo da su svi ljudi pobijeni, nego su i svi tragovi uništeni i groblja su prekopana i sad se tu nalaze poljane, livade ili šume i tek kad pogledamo austro-ugarske karte možemo da znamo da je tu nekad neko živeo. Možda ste čitali u novinama nedavno da je otvorena nova postavka muzeja u Jasenovcu u kojoj žele da prikažu kao individualne zločince i žrtve, pa traže od nas da im kažemo imena tih žrtava koje su pobijene. Ja mogu reći samo da, recimo, da je to nemoguće utvrditi, jer iz porodice moje babe po majci ubijeno je 14 muškaraca, a ja im ne znam imena, a ceo život sam posvetio proučavajući taj grozni koncentracioni logor. Jer moja baba rano umrla, a ja sam bio mali, nisam ni znao ko su ti ljudi, članovi moje porodice, dosta bliski. Pa ko od mene može da zahteva da mu kažem sada ime? A posebno sam kao dečak sedao na obali Dunava za vreme Drugog svjetskog rata u Smederevu, gde smo bili izbegli, i posmatrao mesecima leševe koji su plovili niz Dunav, znači niz Savu, niz Dunav iz Jasenovca. To su bila ostrva, ploveća ostrva leševa i tako mesecima. Ne znam kad je to počelo, ne znam kad se to završilo, ali znam
da sam ih mjesecima gledao. Ja isto tako sada znam da su mnogi ti leševi izbačeni na obalu Save, pokupljeni kod Beograda, da ih je Institut za sudsku medicinu u to vreme čak i obdukovao. Sanduci sa tim obdukcionim zapisnicima koji se nalaze i dan danas u Institutu za sudsku medicinu u Beogradu nikada nisu otvoreni, nikad niko nije nijednu reč kazao o tome. Mi samo znamo da prilikom niskih voda, kad se pojavi donji vrh Ratnog ostrva, da je na tom donjem vrhu Ratnog ostrva porinuto u zemlju ko zna koliko skeleta tih jasenovačkih žrtava. Ja ne znam šta bi trebala ova zemlja da uradi, ali to su naši najbliži preci i rođaci, a kad pogledamo udžbenike istorije koji se koriste u školama u Srbiji sada, onda ne možemo da nađemo ni jednu reč o tom Jasenovcu. Pa zato što ne možemo da kažemo ni jednu reč, zato nam se Jasenovac ponavlja. Međutim, teško mi je što moram da kažem, a to je da Jasenovac nije jedino mesto. Evo sad je nedavno kod Bihaća otkriveno jedno masovno groblje sa oko 15.000 žrtava koje su pobijene. To nije Jasenovac, to je jedno drugo mesto. Bez obzira kako se zove, i na jednom trećem mjestu nađeni su ljudski skeleti u uspravnom položaju, znači da su te ljude pobili tako što su ih u stojećem položaju zatrpavali zemljom i tako dalje.